Yebo ingane zakwethu impela ke sokunjalo ke sokunjalo ke ngempela njengoba ke ingoma kaJumbo labana ke efeaturing ke uKhuzani ke indlamlenze empongose ke isiphumile futhi ke isidla ke abantu phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana. Kodwa pha masikhuluma kakhulu ke wengane zakwethu impela ke sinibingelele kuyona ke Mboso City MTV sithi nje uma usaqala ungena kuyona i-channel ake wenza okulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzothola zonke izindaba ke ezishisayo nazo ezi-3 nayo. Ake wengane zethu impela kunjalo futhi ke esekunjalo lokwa ngempela njengoba ke ingoma kaJumbo labona ke efeaturing uKhuzani ke indlamlenze empongose njengoba ke isiphumile ke isidla abantu phana ke enkundleni zokuxhumana esihloko ethi ke noba ke ungavala bafowethu impela ke sokhumbula ukuthi ke kwatrena kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana ke abaculi bamaskandi labona ke babekhala ke ngayo ke uKhuzani uthi ke hey uyabavalela emicimbini futhi ke akusanyakazeki uKhuzani ke uvale yonke indawo. Hayi ke wengane zethu impela ke uJumbo bese ke esesebenzisa ke lona ke leligama leli ke elokuvala lokuthi cha impela ke noma ke ungavala kodwa nje impela ke uThixo mangaba nje esenami ke konke okuvaliwe kuyuvuleka. Hayi ke wengane izakuthi impela ke zibe njalo ke izindaba ke uJumbo ke ekhipha yona ke ingoma yakhe labona ke efeaturing ke umsolo omkhulu uKhuzani kokuvalela ke abaculi. Kanti ke wengane zethu impela sibonela lapha kuGadla Nxumalo njengoba ke naye ke ephawulile ngodaba ke lokuvalelwa kwabaculi wathi co mina ke angihambelani ke nale yokuvalelwa ke kwabaculi ngoba hey umuntu noba ngakuvalela kodwa ke ngeke azavalele nedlozi lakho angabomsola umuntu uthi uyakuvalela ayikho lonto leyo ayikho. Hey bafuthu impela ke zibenjalo ke izindaba phana ke enkundleni ke zokuxhumana ingoma kaJumbo ke efeaturing uKhuzani ke noba ungavala isidla ke abantu. Hayi bafuthu impela thina ke simboso City MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.